MeghalayaPostNEWS. Kawai ke Trok kabadan yu number AS01KC kendai sah riu bat kabakit si Trok ki marjot kala Kemding kynsan haki benta ke Serok ba National Highway 27 hajan ke Ganesh Mandir kabadan marshiliang bat kesnong pramer bari dua ripoi ketiga jingja ba Kemding kynsan ketiga Trok kit marjot kala jah nen kemir ha ka Porsche po baji min mir ha ka baling ba ketiga jing Kemding ba kynsan jong ketiga Trok kala pens irlut yaki riu poj ba ki basong basa harut jong ketiga Serok long ba ketiga Trok ketiga bami nagwati da jing temu ban penpoi ketiga marsh nong ba shillong henrei haba kala poi ha ketiga jaka kala Kemding kynsan bat kading kala sedang ban kelang na ki benta ba syakmat jong katrong ha ketiga jingja am semladan ki bala mensau ni kinu jingja bas ngosi namar nongniah bat nongbud katrong kelami na kali hadian ba ketiga Trok kala sedang Kemding tang mariatip halor ketiga jingja ki pulit pelip ding na gejala asam kila leit marmar sya ketiga jaka bala Kemding kynsan ketiga Trok bat ki bala ban penlip no ya keding पानी में दे पीछे लगता था तो मैं इसका टेंगी भी कर जाता था क्योंकि छोटा आगुन देखना पूरा गिर रहा है शॉर्ट सर्किट जो बोला ना वायरिंग है ना MeghalayaPostNEWS.